ani tutiwaine muthenya wa mbere kumwenderia ani hangire akinichuma haya mwanego ndore wona oguo nego insist the studio to hurwo mbica haya kaida ku study week ngogia data na dikire mwide tumuki kana kambere niko kamutino gakangio futhi gukondora minyo inde no turagia nari ni ajirite nari fafa wao spiritual father mwide tuniguda mwirire atiri kwa nini unashidanga ukipost mchungaji hivi ajirire ni wangu ndauri spiritual father ri spiritual father ndari reke ngwire ndukanesi ate mundu hea mataro ate heti mataro ati urahoyo kirira riu ni ndahitirio ndera spiritual father akanifuadagira message osi yake ati huoni venye kijana yangu ameniambia ndagetiga kiondo kwenya mikwa adumire bisha ya muhiki ucio nanie sie hamwe na biza kwa huri to studio na vivi ni mona ndire muzongi anyitithanitie uri ogituma to fisa twiri ajiro na corona weri kai emotional damage azirire atide nona ru uyu ni aremera go mathondeke kachubadi we nawe okerwo thambagia indo kamwirage ni megu andu tukiaria nyumire akijira atiriri ati nona wathaka nani ukabreed ukuo giciara reke ngui nda breedire difitari ni daktari siaziraga niliza tu vizuri umai wethambe daruga maga bleed Geitheka muno murori witu gunyitio gani muthenya wa umuthi. It's a new beautiful day troka imwe kumwe kuma uko studio ni Shemuhe wa Maige Media. Karibu sana. We uratwamukira emwe kwa emwe kuma Kenya kuma nja ya bururi. Gunyitio gani na makiria guririkania ikoni rita ria kuria mbere ucemani na mitambo eno etikira guthii na mbere go subscribe ko like no uthie wike kindu gitagwo channel membership nigetha ugakorwo wi pira kana umwe waria makoretwo manyitireire kana meguthii na mbere ko makinyitirira mitambo eno itu. Mwenya umuthi tuko tugithikiriria testimony kuma kwi murata witu hihi amwe mwana muona kuri ageme kumuona muthenya wa umuthi, but I believe that this story will be impactful kuri wewe hau na ginya kuri aria makamiona rita no itana igira rugano-ini kana itana introduce mugeni witu jitekeria guririkanie uhoro wa Pecheta Properties Limited. Ino ni kambuni ya wigithia iria tukoretwo tukiri nayo guku gwa kahinda ka mieri irorete o ina riu na nitukoretwo twanite gathafari we nitukoretwo na project kadha wa kadha na project yemwe iri project ya Sultan Gardens kure mwena wa Kikambala ikonitire kuri mbere gucemania na uhorocio wa Pecheta ni wega nyambe nguonie uria migondo no hana nigetha njoke nguruke kuhe uhoro makiria gwa kahinda karaya andu aitu mangiendire kugura migunda maguraga Kiambu, Machakos, Nakuru, Murang'a na kuria kungi. Undu ucio ni ucenjetie riu tondu kambuni ya Pecheta Properties ni yukite nega kurora we urenda kuigithia mwena wa gicua-ini. Broti iria ihutĩtie Indian Ocean mwena wa North Coast, broti ungiaka muciĩ wa guikara, hoteli, Airbnb ona kana weterere ukendia na thogora wa iguru makiria. Pecheta Properties riu makureheire Sultan Gardens Kikambala, kaunti-ini ya Kilifi, kilomita 2 tu kuma Mombasa Malindi Highway na kilomita 10 kuma tauni-ini ya Mtwapa. Ta imagine wena deposit ya $300,000 300,000 no wegwatire broti goko irigainie na estate ya Sultan Palace, Sun and Sand Hotel na mahoteli manene mena gato. Broti ici irendio thogora mubashirire wa 3 million na andu 10 ya mbere kugura mekwenderio na 2.9 million. Hura thimu waranirie na Madam Phyllis kuhitokira 0725 342 987. Pecheta Properties, unlock the door to your dreamland. Oguo niguo broti cia kuria mwena wa Sultan Gardens shihana. Sultan Gardens nguririkanagia ati ndagika 2 tu kuma estate nene muno ya Sultan Palace. Broti ici cie kilomita 2 kuma barabara nene ya Mombasa Malindi Highway na ni mita 200 guthii iria-ini. Guku ni North Coast, Kilifi County. Ni kundu ngia ka Airbnb wake muciĩ wa guikara ona kana weterere ukendia na thogora wa iguru muno makiria. Toritaru andu aria marendia ku milioni 3 icio kurendio tha ici in the year 2010 magurite besha ciithi muno makiria maicio. Ni kundu kura appreciate na rate ya iguru muno makiria. Hura thimu yo wanie na Madam Phyllis na urabatara deposit ya shilingi 300,000 ucoke balance ukuru kiriha wakahinda ka mieri 5. Wikore kwa side visit na bano yo
ane me gukorwo mai ku organizer no iko we Mombatha hura tu thimu ku site kwina mundu ngithie na akuonia nigetha ukorwo kimeki decision yaku riu ri jitekire tugeithie mugeni witu tucoke tukorwo tugithie na mbere na ni njui ingi mwona karibu sana rora kamera ino ugeithie mwiroreri a brief introduction tucoke tukorwo tugithie na mbere we mwega mwiroreri wa channel ya Muhia wa Maingi thank you ni tondu wa gwitikira ugitwirorera ni njitagwo Wambui wa Njora itu tikuria kaunti ya Nyandarua kwa mawaru na mboga na hot kwa Baby Top yes kwa kina Baby Top na Nyandarua ni uko na andu eru andu athaka intelligent na andu matahakagwo macuru na mahakwo ni once rimwe tuticokagira ringi tutihakagwo macuru maita me na andu outspoken yes na andu mekio mehangagira oh wow yes karibu sana asanti how are you mimi niko salama thank you for inviting me yes dakiuga mundu ni athiaga kiria regaga ile kiria uretirwo kigia ko match so I'm here tell me what you want to hear from me riu kire ngugweteire ri wi karugano tondikire munata waku ni ndikoiri niguo karugano koguo no gateithie mwiroreri I don't know by you know I would love us to do it like a testimony yes ukeraga andu ati ni ndagereire handu no no riu ni maragikuona tha ici tumaundu tuuri tutungi ni ndituiri ndutuhana tha ici so it will be a testimony kwi mundu harehi uragera maundu ta macio ihinda-ini riri no hono entertaining yes kuri andu megukena kuri andu megutheka kuri andu mekuona kaide tu very stupid ndio rohoro tondu until today re ndide uragia tiriri ndenie ndari nie kana gwathiete atia mundu ucio ri ndari kindu anjikirire tondu ko ni kunjikirira ya akorogeirwo ndina matiko ngorogera but I don't know what happened maundu macio ni riri magukorogerwo ndai na kaitu hakara na mu Nigeria kongithagio munyonyi gagakiga right wenake munyonyi ekiragirwo iria gakerwo sinikwambia hapa ni mapenzi hebu nyonya hii mama sinikwambia ni mtoto wangu konga uria kerwo gageka kegwire nona mundu tocio no aremwo ni gukenda ringi ni umuthi uyu ri igakinya ni gukwihoka ri igakinya ni gugutrust ri ni thabari nonete ma red flags na ndikaraga andu red flags iri red flag imwe tu ukora hinyaga button ya guthonga yes na nikio koraga riri most ladies kona mundu ucio ri ekio ni muthaka ndangithura kuhika no na nginya boyfriend ndari taru ni uri riu ri mundu tocio ri tuba ya kuhika ugakoraga mundu tocio ri it's either men ni mamwitigagira but mostly mundu wa kaundu karia agereire ri hingo ciothe akidate mundu hingo ciothe agikatirwo akoragwo gwetereire ukahitia wike kaundu ta karia Njoroge ekire kamuguo ndangikuhe chance ingi athongaga na ithaa riu oh yes so I will share my story although ni damishite hidingi but it on why insist na uga ati you want someone to learn wenda mundu athome nigumishia ndakiwa gwitu kujiarirwo kure Nyandarua ngithomera ku goka high school kundu gugwitwo Gitaro Augusta Shik Academy gathi school yetagwo Skyways Aviation ni ahingirwo ona high school ni ahingirwo mahingire gika journalist no ndagathaga kwa nyumba ndaigua thauti yaku ni rathita ya mutangathi hagutangatha ndagathaga kwa nyumba otho andu ingi neremeka kothi ugakora tio marira no ungirora karaini gakwa ri ni gukora ni gatwaranaga na undu urahana umemerekia so ndakirikia ni donire attachment kundu kuingi nijikite interviews kuria gwa KDM ndite Jeremy Damaris muno Kenya Diaspora Media niwe wari mundu wa mbere kureka nyoneke kamera-ini nderoragira YouTube ni ngawa this is me kika interview na ngisoka ngikiuma na I'm a single mother of 2 oh wow congratulations for the babies not for being a single mother yes the mother of 2 nidika kaboy kakidu 10 years kagatwa dadi witu that a story of another day hiyo si painful hiyo story ya me being gukoroti ndagire kahika uri there that painful haria no arikia shukuru mami twedetie ng'ombe nigetha thomithie so
ndarikia cukuru ri ngiaga wira wa media na wira wa mukawa haria ndandikirwo mukawa ri ngiuma riu nigetha nyingire industry ya wini ino iretiri how what I always do thikici gicamania na mundu gwitwa Watoro wa Matha we wandehire industry ajirite niethaga secretary na ni ararugama president ni ararugama president nema kana ngukodi secretary wa who knows bado magai so Watoro ri twamenyerete kuinukanagia arafu ri wikite undu fulani ri nyumisa gucamania na mundu ungigutwara hau so nie ni ndoi atiriri tondari mugukinyira amemerekia ri ingigakinyira muini ri nona ingigakinyira muini ri ni akani connect kuria mathakagirwo nyimbo so nie na nie gucokotha Watoro wa Matha ito ndakinjwe no ni ndamuna ndona nyimbo ciake so ndio nilimsalimia tukianjia kuinukanagia tuikara kundu Dandora so ndekoraga ni ndenda kumurihira ngari to ndenda kumuia maiyo mari ndenda kumukuhiriria ndenda kumukuhiriria muno na tutieranaga no twekoraga either uri kuingira ngari mbere so ngekingira ri ukona cungi gaikara gakora muri hamwe akijira ni enda gwaka God's Gallery anataka ikumbiria ngai ndigwite ndi ngiakiuga niwe idea niwe wari nawe ya mbere riu amegera ikuconnect na naguko kianda na guko kianda kwa bazu so hali na idea rere hari thutha wa Safaricom Park ni onete mugunda wa milioni 300 ndi mudogo muri Watoro ndenda kugura mugunda wa milioni 300 ri no renda gwaka God's Gallery ya bilioni 2 ri winaki hindi yo bilioni 2 hindi yo mugunda ni agurite hindi yo kana gwetha ni ndio ru netwanjia kwandika wira kware wa kwandika proposal wira kware wa kuregister na 200 ndio matia muwe muno atinia kana idea agacoka akimfuatirira tondu thina takoragwo idea iria arutaga agastiga agastiganiria taru arari negi arauga ati nenda kuhingura channel teno ya ndiramugeta tone my friend tekaga muno twacamania ndimwiraga maundu maria meganyoneire industry niwe na moru bado nowe no ukorio ni ngai ni kunde bururi itura ri ya industry so ni ndatukia du niwe bado ngari ni mukuhingura naki na ruma ya meri turona ri kama mire ndatohora ndiragia kuria na gia kunywa we ndonaga rimwe wi secretary ukiandikwo kona ici ni idea cia jamba ndionaga sisi ajaba torudia movie actually ndarutira wira mweri wa mbere na wa keri na wa gatatu na ndihangirira ate mweri no ndaumiria ndihite igana ndacivite mukawari tonda twathukumaga wega na ndiari na mahuthiro ri ndacihuthirire mieri ino ni 3 tondu ni ndirahe cioneki ciho cioneki nene ndikiuragiri kunjira we kugu ni ndonaga ni na kumira twi haha kamurika kada twacera kana kokari kapie ka watu getha goze ali ajira nuna mwiri uyu ungi ni ruma Dandora na ni nyume banana ikaraga muthaiga ni Watoro wakwira ni tweranaga na kade to kade ni wengi twi kama thafu atiriri niketha tugure mugunda wa milioni 300 ri tufati gukona bilioni tufati gukona bia guko gikara singo Dandora one yes so tugaru gucamana mundu gwitwa Watoro wa Matha ugo ni bodengiri industry no ya no ti kugeria maundu-ini maya asha hatiri handu yuma by the way ya uria the process giukaga cakacaini ungigianda hau niho tuma ngukwiraga atiriri ni nda yakwa ya mbere na kiri ndi na pressure tondu ni hayo giaganda wacoka ukaririkana atiriri ni ngurite njui mami witu tinao then ati ni atumia aria riri magurirwo gibiriti mekuona icoro na housewife no go mostly makoragwo ya matagabira so da imagine ni ndagianda ndahika ndiri hindi gateithia mami na ngoro-ini yakwa ni nyenda ugacokia ng'ombe iriku iyo area kana kada dairy that serious with me tondu hatire kwikini sukumani sukumire ni kuona nini no da na commentary te kani guikara na nda yakwa na ndere mwana wakwa nigetha ngateithia mami na nda kumuteithia ni ngacokia ng'ombe ria so hiyo ndio story ya how I nilikuja kukua single mother tarehe mbere na nikapatanga katoto ka boy kazuri sana so nikakuja sasa this is where I know you want the story to start yes we are just getting started already back up ate so ndimheana tondu ndenda gucambia mundu it's my story no nyenda kumeana uringienda tondu ni rwakwa nego nwanyita ni story yakwa na ndirameheana ati ni undu ki unjirire njuke ndimeheane nigetha nyumiririe mundu tumiririe mundu wi haria ndi tuturia riri turagianda mundu igua agianda na ni ateo akona ta muturire wa kinya mwisho
another girl swari aria ngani mundu na baby daddy umwe baby daddy riru akona we ni mundu very useless to nginya korwo ni we thina ta masu kwe wedie shida no korwo ni mukosi so it happened one day twikamuka wagetagwo Amazon wedo nakora Amazon kari ha direct opposite Siba Center niyo yari Blue Spring ona Siba no kumeigua lina mekora how to gucamania na watoro by the dinakwira atiriri tutiari na office ya God's Gallery office ya koragoro hau ni ndaikanywete tu sai tuingi toro muini okire niaona kaire tukega nyo sai imodo ba watoro alafu ndiramuria atiriri eko office ya koroka hoteli ni milioni makana mataturi na gutiri na office ona sheki mukwandikira ko mugucigako Deke gwere njogwere tagucokia kundu kuraiu tukiandika proposal ya meitaga sako something sako iho ya kulino ya guire ndiari kana ria yetagwo tukiandika proposal watu ni henda kuronjira boro ria rwakioneki ana yaronjire ringi ndaro raunchire niko kuyoro athi hairwo ngiria kamagana meri ma 50 no ndaheirwo ki girigire magana 5 tamurigi watoro ngiri magana meri ma 50 watu waraku ndaina tumathire ndrari na ki you see na giganira watoro ndaraunchire rwimbo ruto niho wigua akiuganirwo unangirwo ni waharuke yes are you getting kugutonirwo unangondekire la ndarunchire by the way watoro ni murata wakwa muno ndacokire guka kumulana na ngemu understand ati maundu maya akoragwo na mumaya magukuania cionekire ndangirekia na ndekaga ugu ati niki ni undu uri uramuka hakiri uria wewe cirie kuigura studio no ni undu we thiine wake kugo we ni ahingura studio aigua tiho ruciage kondu athi undu ungi na ndungi mugarura tusamanagia kazi riwa boy dina idea kadi taruria mwiso ajirite ni arahingura kiria mutambo waki tawaye Airtel Safaricom na kihingura group na tukeja kuruta biashara iri no ndirutire tukeja kuruta biashara iri akeja aini ni maroka Blue Spring marianire nigetha rukuma hauri matia uria megwetha egwetha mbeca de group ini yo no last week but one ire ndona yandiko watoro for president ona mutina ko moro nchi mutambo aza tutiko twa launch haya so asejaga ihenya so ni rede Amazon ire I was there with a certain girl we to charity waru ino tusamanagia ngamwira atiriri charity kana gaka gofati guikaraga gikarora gateiria ni tariwe mukarehi guko so nilipatana na jamaa agiana story maumite channel inegi urigio ko muthe guhe story yage guthira tuthi tukanywe cai ngwire kirio ria rucio tuhutiririe so ni ndoka charity njiratiriri tukawigue ndaikarathi nderaheana mathina ngira maitho ngika ena maitho aruga rona na rimwe ni na tha cia kwai no nguigua tha agoka mundu akaigua kwa mundu gwitwa wanyuki wa mugure akigua tha hindo wanyuki niwe twakoretwo twatiga kuria KDM na ikimwika ginya interview charity yake njiratiriri tondu ni muhujia tondu muhujia uyu ena rwibori no nyende tondu ni ena shootiri na nirendagia nguo ndenda we muhumbe gikimani sawa na ngiona bani tugicenjania na kada akiri na mbeca cia rwimbo na ngikimuhumba ndamutwarire nguo rwo haguo-ini ri ni wapaku no amuhumba of course ni mbeca ciake kumutwarira nguo cia shooting gakimutwarira akiwa giki ni kenyiha njeniria uguo tukakuja tukazoeana hivyo tukeba tugituka rata for like a week or two uria ndatwacokire kugia nduguri till today sijui ndomenyire gutiru mundu menyaga wikoraga ringi moja muri arata kana moja ya biashara ugekora ni moja igathie rikirete so that's how tulijipata with that guy and story notienda kubeana tuhe uhoro wa mbui uhoro ni ugutuhe hey we Ujama he was like today I'm married tomorrow I'm not today I'm married tomorrow I'm not umuthe ni athire umuthe ndarikuo no riri ni muhikanirie riu asa turi haha mweri ni wa mbere no kumenyana
story ni no ri ni akwaragia horo wa riri wa mutumia wake ndora maitho akiura tugianaga so ti hari atiriri tugicamania nayo wajia kuhenia nigetha unikatire so I already have your story na nduramiheanaga ni undu wakwa koguo ri ngwiciria uraheana rugano ruru nigetha unikatire koguo na maundu maria mothe uka kunjira thutha uyu ri nguma take like you are very serious na maundu mau meho ni twendanire ni reke ngwire nyo muthi uyu ndie ndendo rendete to nduri wona wendo thocio ndakwenda hurirwo kakara ya mieri iri wendo twamitaka o muthenya ni ndirora mundu turamiti o muthenya kuzitike ndamitete mundu ya indo githemba kiu ako kuona o muthenya kana we were meeting daily nona ndari wira of course ndindi ndakoro itekuhanga hapa kule tondu ni ndikitu turaswaracia na mundu ramatwaracia na gicagi ni ndingihota na ginya holiday nene mago so ndonirio wendo itari ginya muthi uyu wendo tari wona ginya ko ni hokire ungi thutha ucio to ndiraririkana ona kuota ndagikinyia until today ni nyonaga onokro maheni mau mari maingiri ni ndigagwo na ni ndimuria twacamania thought we have 3 years so ginya tuonana ndagikoragwo Kenya ndiri ndamenya wendo cio wari wama ukitanira iguru wi gwathire atia kana gwathire atia ni ndimwira tondu ru no hatwikire hathiri undu tukoragwo you are now like a friend gwathire atia what actually happened tamaka ni ndimuria that is tugikonana na twakuonana well and good no wega so ni twanjia ku date mundu uyu turadetire when I'm with him he is very much okay nini save nini de wallpaper ini screen saver ini wothe nini save to my love na everything no lukari kai rimwe ndekwe ya thimu na rimwe kahorio ainuka mucie ndamuria ri ile mithia unajua nilifika stima ikafanya simu yangu ikafanya thime yakwa ganiri thina ni ikiraga aga flight mode DND ngamwira ndukiruti akanjira taruta ngaruta ithe twakwo ikurukia ukahutia muthenya ungi akanjira thime wangani gwiseta yesetire arafu reke ngwire ngoma giguhuthira twi nake ndiaririkanaga kumuria umuthi nikitane ikira utuku are you getting yani ginya muthi ndimenyaga ni kifugo macho kiriku kire wahuthirirwo no gwa horetie thimu no gwa tano ya thimu ginya ndahura nyingi biu rusini ndamwona rugana hurwo theru hatire ni rigadeirwo kwaje ni mundu ndakanajite mama yangu ni ndeteko mama yangu agwitaga mama kandi otoza wani ya mbere indi tikwaria turaria turenda guteithia mundu wi haria ani tutiwaine muthenya wa mbere kumwenderia ani hangire akinichuma aya mwanego ndori wona uguo ona ndikunichuma kwari na thina I don't know so ni ndaturaga negenaga pio ile tu ya afu ni ndaragia ngai atiriri nikigithia na mbere tondu ni twahitani utuku ni ndarakara ni ndari uria ngwaria sisi no twakuongea munaongeaga ugiukiroga ngora tu message ukarigo nga ukauga ngomeno tono yakwa na ni hititie reke ngamiethe so ni twagianire muno na kadeo tondu ni hapa kule one day akiumukana akizo that time ndarakuhenagia mieri iri my wife arikuo ari nyumba ari nake no ni ruganu ni ndoe that she was pregnant zirari nake no ni ara au maguthi kugia mwana ari ndacokire wanyita no na tondu ataracoka ri bado no urahoria thimo na no ura misbehave na no one introduce kwe one of your friend or two how ni ho ndamenyeire ndungikona boyfriend ucoke enamura boyfriend yaku ndiko ni ri arata umoragie uria kurathie megukwira uria uyu arakwira ni umuthi umunata wakwa for example tutue ni Karo kana Emma ini friend ingigweta tugigia ndugu nawe umuragie kada ile gwakwa ekwa bariki kunyonga thimu akwambia makurini urende muhia uraire ku so murata wake ni aheaga hopes ciari iguru muno ona na this jamari ndahithaga
no na andu aria atia gukuhitha ni ego insist the studio to hurwo mbica aya kaida ku study wikai wende gwikira so I'm sure if you are married na we sawa na your family ono genyo bomuthi tutingi hurwo mbica na ujire je ona ndungitikira adigite guthi photoshoot yo neyo wanyita we no amupostaga no na mweri ni benana ni twa dapostirwo ni arata ingi muno best couple of the year etagwa best couple day something like that mwenake mimi nilikuwa nimefika ni gukomenti uyo asa si ni status so ni drone ni status na reke gwire nona kuma haria twamenyanire ginya haria ndokire kugia mwana tondu apostire family yake the day tukure ndagire mwana hindi no the dia postito na ni andu aria riri mahana tayo ri urahanaga uratupostagira o gwake ni tagutufiri kire gutukire gwanurire no wega no kwi andu mombitwo guo nona tano ni ri ni ndemo post na nyenda gupost ciana ciakwa jaga go post ni mami niwe wangiririe koguo ri kwi mundu tangi post ciana ciake kwi mundu tangi kira ginya TikTok gwake nyumba tondu nditwo guo na kwi ungi ginya riko-ini akiruga ona ari uriri egwikira ginya so the guy kuma kuhikania atura postaga family but haria twamenyeneire ni mutumia ciragia ga gupostwo niki agitika kumuposti na mutumia da commentaga na kadari no ndiracuthiriri mwena uria ni ndonaga da commentaga so ni ndio ni githweri kiriku kia tondu let me tell you hatire muthenya mutumia ucio orite even a single day rugano ruru ruothe ri andu atari kuo githweri giki giothe ndirahurwo mutumia ari okuo kiambiriria ri tutekite kawamari kana whatever ri ni requestaga tuthi gwake ndika gukondete kiragari kugathire atia kugia twaragwo so ona haha ngoja ku insist ndrenda guthie ri ni ho ngwirirwo wambo ici nilikwambia twende kwangu kakata ona sai una insist twende ura insist tuthie niki ni tugathie rucio ureke anganya bete kiatia ureke angatwa betu ikiatia ni tuguthie tondu ni muinyi na muhunjia ri na ndaikaire ri akijira ni turahika ni tureko hiki na tukaje kuhariria mentality ni mubi kuhari uhiki mentality ati mundu tukwira we hindi no ni othe ni umenyire ari ogwake nini jwe mutumia ndari kuo uyu ni matiganire jwe ni matiganire toni akiheanite rugano ni ahenete rugano matiganite uria mahitanagia na uria mutumia kadayora maitho orire so kwi mweri wa 10 twamenya na mweri wa 6 kwi mweri wa 10 riu ningiirenda very fast nigukwira uria ndayoka very fast ngimwira bange lounge tondu riu ri ni kumire na gigitikira na tugibanga lounge riu ri ginya lounge ni no ri hari my friend wetagwo Bilha ni atumirwo besha andu mejwire na ngurire present tondu maroka kujweka itagwo do engagement that whatever proposal yes immediately after launch nitikani gai wahuthika kani ngoma tondu one day before event yake ri tugithogothana nake na nindirabanga event ni uria njowiri tondu yari tari wira tondu no ko ndirabanga igongona ri ucio wira ndutaka ndingiendire andu angi mone ati no ndeke igongona gatagati andu angi matiku understand tuhitanirie kiwendo datorio so lazima ningekuja event tugike ndugu nawe na tuhure biashara nawe biashara irugamio no ginya erike tutingetigana nayo turi tukuhurana nayo ginya erike so twahingisha nari Bill hari akimwira nini ndarega gutumwo njwiri na ni ndathite saluni ingi na ngatumwo njwiri Bill hakiwa ndarega gutumwo njwiri Bill hakathaithaga muno akanjura akanyonagia uria mundu uyu mwega umenda mutwara nginya kanitha gwitu ahunjie rimwe na timeri ndimwe tigana nake okay kido mumenye kido umumenye kido hatari okay so proposal no gawe thina mbere ndiguthi na mbere na tuka event tunagirira tetu tufesa twega twakuri rent mieri eri turiku twarihire MC tukiriha sound tulikia bahasha tugitigo na bia nini getoro kliniki nacio uhoro githira I'm pregnant uhoro githira
ngugia ndatia na ndikire mwiri tumuki kana kambere niko kamutino gaka ngiofuthi gukondora minyo urenda ni urenda tatha icio nyane na ihuna ndecigo fati kuhura ruhi ingikwira ni mutino ni by mistake you know of course ufati uko kimeja na ndikire muhikue ati ni muthuri ndi nake nyumba so tukakuwa zile za twi nyumba de jamaa dimenya kani hado etitio kana kana ni seriousness yari nayo iguka kuhit dire kiaga kuivana ni gatagati gakwa nake tondu nigetha ringi gitike kuhuthira kira ndirahuthira ri ni ari na kanamba hindi no turagiana ri ni ajirite ni ari baba wao spiritual father wetagwo ndigirikana ritwa ni ndarikia chapter kau ni thongaga inje na drama ciaria mwisho by the way na ria wani chocha urahingira haha drama hingira haha nenge kadakaria gagwiro miru rucini akwitira borithi rero no araigua so sasa muthenya mweri spiritual father uyu ri spiritual father wake ni twamenyana ni aheo namba riria kaderenda kurara gwakwa menya hatire spiritual father niwe bagura karaini wekira thimu-ini yaku wanyita no wajira ni spiritual father uguo ndingimihura tondu ni ukuoya we ekire spiritual father ona no ikuria ri ndakwira atiriri hatire na spiritual father hatiari niwe bagura karaini kangi ndetua we he namba iyo koguo ri we no yo rona ria wothe ndirera spiritual father time haji ni tukihitania nawe hihi wana kugerio wara ukigura ngari kana ukaigwa ngano ta icio wanenderio ngari etakinyeire ikiro kana ukagwa moko-ini maturia nime riu humuka tondu kambuni ya Selimax Motors mari haha gukwaura murigo wa gwiciria niko ungigura ngari njega na ya gikiro ta kiria we wendaga. Selimax mena dealers mabũrũri-inĩ ta Japan, Dubai, Australia na Ngeretha kuria marutaga ngari ciao. Na oho ungienda gucenjia ngari yaku nimekaga trade-in ukaneo ngari iria urenda na thogora mubashirire oro wega. Macerere Mombasa Moi Avenue kana waranenia na CEO Mr. Isaac Irungu kwetukira namba ya thimu area ni 0703 913 841. Selimax Motors, the home of your dream car. Ndakwa atiriri muhia wa maingi uti spiritual father agura raini kana kiri nayo amekira thimu-ini yake ndacokire kumenya lita tondu raini no ndikahura ni go chat no message twachatire na spiritual father ta wiki imwe. Spiritual father ni wako introduce kurebe kada niyo yajira atiriri tondu durani ni urani dautire na drona ta hena musiturenda guthondeka ri ndenda gukuintroduce kwi my spiritual father no ni doi athoma kanitha fulani no akijira ucio tiwe maciaga nake maundu maria maingi yari spiritual father no ni ndio spiritual father wake haya kwa spiritual father oi ndiria kanderenda kurarari ni spiritual father kujira atiriri ndukarekereria ngani athie agandari na mwiri mwega ni accident complain aga mutwe kana ngariri mukangania mufangire ki ka message gasaya mwanake ni ngure kathi kundu ndigitikira ni na tha ciakwa ona ndugu no yothe gukari ni tha cia mundu uyu kumuiguira tha ndenda mutwaragira nguo studio ri ndirikanaga utheri-ini ndonaga wega kugu no nginya ndimukiria bara tumanie studio ndimukiria bara we ngari cia guthie kwa Thika Road na ni ngithie kuria ndaikaraga tha ciakwa nicio cianginyirie hau ndigacigua ringi riu ri tukandehite tokono riu ni turandigana message na spiritual father na kanyonithia ndige gutigatige manake wake ni understand tumathina twa thimu spiritual father ni gukujira nyumba yake ndiko network wanyita haya so muthenya mwa mithenya ri spiritual father ni derwo ni athie mahoyo Uganda kugu thimu ndikuingira turiaragia WhatsApp no ndirero uguo niki tondu karini karenda kweherio na WhatsApp wahingura na raini ni uguo weheria raini ni uguo ni uri huthagira spiritual father ni athie mahoya ma mweri umwe Uganda
ndarekondera spiritual father na WhatsApp wenda ngirecord no ani text re kirecord ete na no kirima hoya no be aya ndiko tate cia thirari ni ndamisa muno kumiti muthuri uyu twarangie spiritual father tondu ndamuona mbica ĩrĩa ndonetio ni weri ni ndona ni mundu tungikara thi ni ndona ni mundu ngijira atiriri what is happening tondu in the real sense ni ndiraigua kwega arata ni marahendeto nyingi muno tondu ni moikada ni umenye ndimui no riu ri wendo ni ukiri ni urathi ukangira one day spiritual that after that days atwikire ni ahingiririo ni covid ndiaririkanaga covid ni thiru na fara ni hingure wiagithie fara ri ciari hinge uguo ndi uri athire no ni kuhingure agicoka ngamurwe ni akwira Germany ndahe urugano rwa riri you cannot call na wizi andika no messages rero dadi witu ru ni athie Germany anga niko mwana wake arakwirire agate rugano rwingi so spiritual father aliona gukwa thiere twina kada uri na kada noyo erani chat ni ndi mundu wa thimu singirwira kwa ne kwa update group na kwedi online so nduraga ke thimu-ini koguo ni ndi thimu-ini ri wendo ngingiria ugikore ndireka yani tiete ndungingiria ni ukuni understand ndi thimu-ini ni no nikwenda kumenya we niki ureka ukwenda kumenya tukiaji go chat na spiritual father akijuri my daughter uko wapi ngimira ndi bedroom na muri onake mwina your husband amwita your husband ngimira yetu nake tauma hauthie sitting room there is something nataka kukwambia githie sitting room nigwajiria tiriri ndira kwira kaundu andu kamwire na ndukanire mundu ucio waku ndagia ciana kimuria mutumia mbere agithira ntwiri twiri na keri ni aragire kana gakeri ono konderirwo ni athire akija kigituma ndaikare na mutumia ai tondu ciana itikoragwo ciake ni ciau ndiuwi uri spiritual father urakwira bado na ndina guku ni ndaririre ndiraririo niki ikumuigwira tha titha uria nyendete ciana tau ndigitie twiri uria nyendete ciana na riu ndindaige ri mundu cagia ciana na ndingemuti so oyo spiritual father oyo wina thiini ri ile to oyo rakwira koguo niona ni ndakira niki ni kurira ndirarira so ni okire kundora niki ndirarira akijuria ni nini ngimira hatiri handu akijuria te kwani dadi amekwambia nini ngeuria atiriri amenya atia ni dadi later ni ndacogire kwiyuria aya wendo ni utumaga mundu arimo ni gutumia twegithie na thiini ngigithaithwo njira ikimheri uri waregire kunjira ndugia ciana niki ajirie kurira ni ariraga muno ni tutikigia ndugu nawe wajie kurira kwiriria kana ni riri unalia nini si mimi ndiye nafaa kulia udrobedo fatie kurira uradirio niki akirira muno akija baba itu ni ahitiria ni ukwira ndeto icio agakianga mundu ucio ni pretenda mundu ucio ndungihũthĩra wakirwo ni spiritual father ina wiki gire ndari nanda hadi kumenya kauni kwa tiriki kale kuhũthĩrĩrwo ndoni kama dada Sara gika comedy ya mwari we na ihuwe ndamurire tere comment ni dada Sara cia mahu menyagira kuna nginya makwa ni kwirwo je na mundu ucio sorry to ask ni mutu mwega ni aritwira yani no uthi uguo uhenanie uguo niki ngiakoria ni arenda kana na tamakani digethikirire hindi yo no tutingeikari itagite kana ni ndonaga ni tuguseto ni after 2 weeks rain agioka nyumba akijirura bibi ati kama mtu akona mimba ni na rudire gimuria cia mahuri cia umaku ndu kusiaraga akijai wamboi vile unakaa ni kama uko na mimba hebu toka tukapi unamenyire uri ekire ndari go turathi guthimwoki spiritual father ni agihwirire giuma githimore I'm pregnant what kirira ningi tegio gai ni detekio na twara tutungi ni twakwa no koroti twakwa gaka ni gakirathimo kada kwikirira atiriri kiinuka karu ucio ma ngai kai utonde na ndano idingi kirutaniri maundu meri kuma kindu 6 koguo maisani umaja githaka gutuka twingirania nake ni kindu themwe so ni ndafatara kuruga sapa na guthambia mwana
akija tondu kuruta wira ndubati kuruta wira muingire na wiki igiri ndibati kuruta wira muingi uguthambia mwana kana kuruga imareke thambia mwana we uruge ngima ni kuruga ya kurianiria tathie kuthambia mwana akijira tehe tekira mutu wanga atekira mutu wanga no aide makimu tondra ndungata ndirona tigana tu ndio ndio sini confusion tu kako makabaithe kuna gotheke rire akija koruge thambie mwana ngikimai we tigai reke ndimuthambie hinya nguru nguruga ngithambie mwana ndikana kana ndamuthambia kana niwe so even nilikuja nikapata mtoto but the lies were zilikuwa tu hizo ni too much flags siade nyingi fio ndigwa red flags ndokira guhinde mukeyuria kana nikiria ka mundu ni arakuhenia at all the red flags nona muthenya uria riri mutumia wake agia mwana ni athia thibitari na tondu twari huthira uko happy mama mama angu kai mundu ndakanajite mama yangu mama angu uko happy so ni twari huthira atu si watu akidate ndauma haha ri thire hana so to ni ngumuria kuri spirit kana mpaka spiritual father ri no kwe kujira ni murwaru na ni akoma thibitari ko keno niki atwikanga pressure ni yabatire muno naki nawe ni ahoririe thimu kumbe ahoririe tondu arashugurikira mutumia ndagiri guteitha spiritual father njirire kuria mwana kiari ni ndamwendete muno ndagiri spiritual father njirire kuria ari ngamuone akirega haria ndagirire ndagina mweri umwe riu niguo reality yanjirie kungotha wega no riri ndera ngai ginya we mwene ndakananjire mutumia ni acokire kana ekuo tondu ruku ni kaundu kara kangia ndumburire kogu ndendaga njikare gukunja ni ndrona niguo gacoka ngona tiguo tondu mundu uyu ri enda guikara kwa whole week ataka kama ni siku 3 ataka mutumia ndaramuria ni ndiuria kwathiaga ndiciragia atiriri gwakwa ni ahoragia thimu uriekaga ndirona yoni wenda kuhura ni kuhura ni settings eno ndugekiragwo ndugekiragwo nirona nginya aria marageri gukuhura exactly no ndunge no stiraingira koguo ri na kana mpaka spiritual father noko jabari enda kuinuka na ndirenda inukeri noko kare huthika kujira please naomba leo wachilie my son aende home kai there is something I want you to do sijui sikiatika wako anasema sijui nyumba inafanya dahayago maheni arahenia twinake how what let me tell you daheni ndio mieri yoyote mieri mingi muno muthenya mwa mithenya ri no ha drama ni jira grufu ni hodo ni ru skando ya skando ka kuria nigetha acoke oke athie gaf tondu akoragwo I guess those izo ma gaf country hakaire tukari very active group inio yake ya WhatsApp karija kuko kwina mugeni karauta mbeca ya nyingi group ni the same ndije online or update ni to ni nyendete wira ucio ri wa ku update ri ningi na mundu active ni ndimutu wa murata very fast ngethe kona group day busy ri kamera no akorwa kimera so tukakuwa mabeshte na dem sisi siku moja tukaenda studio kama kawaida tukapigwa picha kama nimelalia jamaa kwa kifua mimi nikapost na ngiandika mine wewe hata huko mwire turi njire haya kwa wewe bibi ya mchungaji kimura ni ndire kundu ndungi njuwi mimi ni bibi ya mchungaji ngimwira akija wow moyo cyo kuma hau anjiri go postaga kadeo after 1 hour ma no nduria badakagia ni riri my son yonire ngiuma nyumba niguo no na ndigwikite nguo no acokio hindi wanyo ne bica-ini koguo kande no twatinda nayo ni ndona ginya ringi uri humbite ndio muhiki akamu post ngari-ini umuthu ingi post karangu muraya kana muhya wa maingiri tondu tutire no nduri bicio ngurutite handu online handu we gupostite koguo tufisa twande ngari-ini ndikuri tutumanagira andu me ndugu-ini mwiri tu niguda mwirire atiri kwani unashidanga ukipost mchungaji hivi ajirire ni wangu what gat Doria kadajiria ati ucio no mwe wa andu aria ndekire interview kura kwa Jeremy matwikire cia nita ciana ciake cia kiroho ama hujagiria online no Doria muhikire akauma ngo kaujia mena maundu mahana kama kadari muhiki not desperate uti mundu ko desperate ni wendo thio gakira arafu limu uga suppress wona ukahinyiririo ona
ni ri muhiki arauga mendugu na kahenia ni marikana no ndamenyire matiarikana tondu mamenyana turio nake nto twamenya ni ihinda rimwe hindi yo ya interviews Dori spiritual father ri spiritual father riu reke ngwire ndukane cia te mundu hea mataro ate hate mataro ati urahoyo kirira riu ni ndahitirio ndera spiritual father ko kanda no iramenya rira ndi murakaru no ere kuhe advice eni no yare njira ndukamake agake nginya ndamwira kwina muiritu ungi maragia na kandari ajirie muhiki no wendaga kanda na ndigane nake ati akanifuatagira message o ciake ati huoni venye kijana yangu ameniambia ndagetiga kiondo kwenya mikwa ndio ndaigwo guo ngamenya nini kiondo kuguo ndi sawa Tigeria tutheke ucio ari mugi Tehure no horo wa kana ni onaga ni wamenyire kana ni wa ma to naguo no ko wari wa maheni sitakangi ku discuss sana tondu andu ingi muga ni maheni angi makauga ni manoni ndona ni anyuaga ndawa nyingi muno cia ruo no redekire riu umenye ndari mukigu tondu ti umuthi ni umuthi uyu ona ingihika ndiuria muhiki murera na ta muthuru wakwa ni deal na wewe na muthuri ni ndigikinyira muhiki tondu we ugithi kumentatithia ndukumenyaga na mutumia ndukumenyaga ndukumenyaga wina mutumia do you know ndahiguria group WhatsApp gikira nie spiritual father muiretu na kanda mugia na kikao kanda atiri muhiki atiriri ndera tuhigura ka group we tondu urauga ni waku nanie we wa muria ri we urio ri akaruga akauga nie ri ni wira turuta ni ndiro ri gutwarutaga na mutungatiri atiri tondu kiri ruta nini ndarutaga wira okay ngehigura ga kurufu we no ikare riu muri hau muri igana turiana ni spiritual father muiretu na baba we no ikare ndio githikiriria ground ndugithikiriria ground tondu riri dada mwikira na ndatuma message ndo yuno ya githungu auge no na tondu we urenda kuria kweriri umenye ena mission cia guthie nja no we ungimuguci uria guthie nja no we ndeka muco wa mugucirie kuguo ni kuma umire gakurufu agetiga spiritual father uria no we spiritual father ni watwira gatiri ndake ndangiaria tondu ekugwa mwena uriku na spiritual regi father yuri yaraga muhikire ara advice a muhiki ni we irima oka mwena wakwa ri akani advice ni ni ndirima so what happened tugikira na mwiri twatiriri hatiri mundu ate specific we irima tu irima ithuothe guthakirwo turathakirwo na kande tutiatiganaga na gugatuka kana thiku igiri gathira hata nitafuta tu na ndamuona rugano rurungiru rugathira hare nditirwo mama yangu ni uguo rugano rurungiru the rugathira ginya nitikani ndamutwara kundu akahunjie ndamutwara ni nie ndimwetheire kihunjio athi ahunjie muhikira no ari mo post thanks God due for what na niyo mutwarire na nindi mutwarire riu ni ndatukanagirwo muno akiricia kwikizira muhikira no hendaga kande no kia hinya no karigwo bisa tumagirwo ati ni mundu no anyende kia hinya joke go mutumagire bisa hapana so that's how sasa ilikuja ikakuwa deburia ri ni ndatharia namba yake tondu we ndareherera na ni ndireherera tondu ndoka mweno ndironio ni nie ni kila kitu ilifika siku moja mweri ni wa mugwanja ti mweri wa mugwanja kwari mweri wena 3 years ago tondu mwana wako na miaka 3 akijira atiriri ni arathie guthijwo mutwe gwe operation ya brain nidika brain ikago operation brain he was a pathological liar nerathie gwiko surgery ya brain urathie gwikirwo ko ni ari madam maragia muno no madam ucio ndaigua ni wo mwendaga uyu ni ndonaga atiriri nona ni umenyaga tuginya thimu no irio cirio hau no ka feel like ndimugano ria araria ri hati handu ekwe entertainitwo no ni ari mwega ni amusupportaga tukona rimwe kanya mugakurumaruma so akijira madam ucio no response everything ageko brain surgery ndamuria kwa jeria Europe Europe tikore Germany ya UK ando UK geithika muno tumwendete muno indabini wengire ndio ulitumuro tediramino ati ndiga ndo Europe ni mafururi mama afu dire serious is Europe a continent no Europe it's kind of a continent
Dio ni dero mundu arathi Europe na rugano rwa kinya hau ya Europe ni accountly okistaki kujua ndenda mundu athia ho nda utidoki dig muno ndenda mundu athia ho ni oketukanie turere ciana so ni tukuthi tugure indo athi Europe. Let me surprise you. Muhiki uyu ri uyu ni anumire muno ingika kwa gutharia namba yake muhiki uyu ona hato agree to higure group ni acokire gukanuma muno nigetha tharie namba na ni mo block na ndo industry tondu ni moe muhiki ucio ni manjuragia atiriri ngani yari nikimeranaga na ngani atura mo postaga ginya tu visa fani ginya kana visa igitini uria ungihura kabisa unaona vile mnaweza kuwa na mna chat na demako akwambia bupiga kapicha uko wapi hivyo nitwathie town mundu ni arajira ni arathie Europe wekwa surgery ya mutwe no darajira atiriri niri uje mundu arathie Europe nani abukite ndege no ndoini yanike akite to ndege ga confirm marua ma covid mauma hinde ni de covid irahorera twina nduguri ndikanaga twatiganagira roisabu thenya cio tuko na ni undu ni bathi ya mwisho ya guthie thika nona wendo ari iguru tamakatu maro isabu tukati maguru githurai 45 tugathiururuka na 44 yothe tukabata tukatiganira hau ro isabu wendo ari iguru atia kwa wanda maguru so producer ave kana mwena tondu hindi arari handu ta hau ni twathie Nairobi na twagura indo cio na twagura nguo na njira ndari sure gathiire no in the next 3 or 4 days marwa ma covid mauma mundu rathi na ndege ndamenyaga niri niguo ufati uko ukimenya mafatie mabe maumio cokeru buku ndege ni abukire ndege ni hindi twagura indo twagurire everything na gitiga ginya gura tuko tunini twa mwana tu dress tatwiri na niwe wajirie ndigeko ndikahuru ndigeko scan kana ni kairetu na tamakadamu itikirio go na kuma na akigura tu dress twitwa mbere kuma udajirie kudagurie nguo ciothe cia kairetu yes na dagire kairetu ni twagura indo akijira atiriri ngimura tutigithie mucii atindo ekuania nguo ici nigetha ngahota gucipaki wega ugithie akijehire kidistware na gukui nigetha thie nyongerere icio ingi na no sawa githie nona twatigana akini text akija marua ma covid ni mauma na ndege ni yoke kai utire ndege yo yana ihenya ya buko na ihenya atia so ngimura atiriri ndugiokiorare gukui tuganire oho at least akije tondu riri ni akorwa kinya muciiri ndeke aikare nako aikijira ni ngikimwira ni sawa agithie ari athie muthenya uyu ungi no ni akumenyaga uria areka ni kuhenia muthenya ugikinya akijira ndeke arikie gwibanga ariuka na ubanjoe kidu thaa 8 to half time kidogo tuke to the airport nidirikana atiriri ni ndathire ngigura bebe agamana wakwa rigisha ndio ikuria mana wakwa ri ngiruga kamukimo ngiruga nguku agistim ka cabbage wetereire mundu waku muri athiaga thinjwo athiko operation nguku ya ndirikana ndio ikuria athi ndukomeria no hote ndokire na ni nyuma ndimutware airport ati ndia kihenia he document ya tarona nginya gugituka azoka kuhurira themwe airport ngimurio airport uthire ati akizinyo ni ndakugira ri ni kuhingishika mundu cenjirite ndege ni ya kindu thaa cigana thaa 3 thaa 3 nginya thaa 3 ario airport ndetike ni airport tondu igotirira turagurire ri nirio urariona na yakuonia airport kuko ni ta airport na ndona igoti no ndicire ni bisa cia tene no ndona nginya igotirira turagurire ira nario agikara he thainya gikinya muhia kaidege cia twigire ngari cia kina ngofu thainya ni kinyira ndire arathi afu ni ndirarira muno ni ndirafila tiriri ya nutiga mutumia wake ona nutiga mutumia wake na ihu gutari kwa heri na ndigeti mieri iri jiare ndigeti mieri iri kana iri na nuthu jiare na ndari na bed rest ndahiro bed rest ndi na ihuria mieri mugwanja ni ndagitari ku ndio ndireka na ni athie ndariririe muno ndiariraga tondu na ni andigire ndarigagwo athiko na kana ni ego survive na kana ni my worry was ni ego survive na guti surgery kiro nginyo muthi all those were lies mari maheni ona kwari murwaru ti undu brain kaikagwo surgery no gakuruto nyamushita go brain tumor sasa sema turia tukuragirira akaruto so
twarire nginya thaa 5 thaa 6 akini full fio akija kulingana na vile nasikia na unalia sana ndeciria njoke ndige guthie kabathi hadhara ya kuriha ndege ingi ena bia cia kuriha ingi ni uri muria ni gucoka ndu ndirati kumuthaitha ndiramuthaitha niki ni ndirenda thondekwo no ndina wori nduramurekereria fiu athie afu no ndrona riu gukua wana ni kwaingiha fiu ngikimwira tiga gutinda giuka wegithi agigithie tu kwari Saturday muthenya ungi ndari na event da manager Blue Spring emire wa Kibathi ona ndigagwo mutumia ucio ndehire bicio nikitorwo wira warutire tondu riri thaingire cia kinya cia rucini ri ngiciria njurie mundu wakwa kani akinyire ngimu text ndahura thimu niraingira ndiroyo ngimu text ngimuria na WhatsApp mulifika safe this was the message tulifika wapi tukinyire Ethiopia watuika marua ma covid matinahurwo muhuri koguo ndege ya 72 ri ni gucoka tucokete Nairobi marua meke atia mahuro muhuri kamundu akuaga atia wira miaka igana tikana miaka ndagimarire hindi yo no gutire kugimara wendo-ini tareke ndige kuhenania akunanga tareke ndige kuhenania character development ni constant riu ria ikaga ri yukaga no ndungi riu teyo ndingiuka ndingicokera no yukire nengi ona ndoya wonaga ati matire turugano ri ningai utarekire mahihinywo kana saitani kuhe kugwira kweyo riu ugikarania ati no kuhonokia na mundu aikire we mundu tamamitu le bameja ndare mundu ngio tamaka rocio na ni maturanitie yes nikigwa mundu akiuga atiriri ataiko mamu anyu ndahikire nikio mutangihika mami ni muhiku na no akorwo ni maundu ni orite ndioragia ki tondu tureretwo mami tu ni baba itu ni athuri aria moi kurera ciana nona nduginya njuragia atiri ona ko ni gukigaya ri ati anga kirumi kia muciari ri ya bega he this blessing yes are you getting haya kade kizira ndukaume nyumba njukite ndakinya airport thainye gikinya gitira kanitha tha 5 tha 6 mugwanja ni gudamuririe arandika te message ndege-ini togo na gukinya arakinya aya andika handu na kiu no ukamurio na kiu Baithe ni misa ukamumit ni muria umuri ciuria cio ciothe tondu riri wamenya ni ndagia ndari wabati kumenya ni one on either ujire kuda kwina mutumia tondu ndiri ni kuingithi ndi muritu ngagia mwana utige maheni tumenya ni atetene ni tene ni watiriri wigua mundu bitwo ni muthuri weneri ndio yura mobanaga ni ndobo ucio ni kuhenia henirie jigua makiuga atiri mundu ahuragirwo 6 mundu akinya gate ni nimefika tiko kwira akwenda akinya akwanduka hitie wiki ata ino thimu ndukahura ringi ugu ni no gwanjiraga na tungikaraga na thayu nioka ndamugwaza ni akinya njira fanya hivi wenda Blue Spring ni kuongo goka weko ni hindi ni ndo ya kauba ona rorete buru au moke gwakwa ruaje atiriri oyo nawe kauba ni ngukurihira ndugacererwo ni wira ndabati gukinya wira ni thaa 8 Blue Spring ndio yari amire wa Kibathi koguo ndakinya ri nginyi na ithari agiuka okire tu na bagi ya laptop tukiaria rumenye ndake na ndamuona ringi kuginya event ina ni gushugurika ndugishugurika ni na Kibathi ndio igiririo thaa cigana ndi idamenya kada ni yoka yajira ndekire ngwenda no akiria ndia menyerete kwirwo uguo tondu tutiagikaire Ngai muthurira mbia ya ndeherie kuvuothe ni agukuhe amen mundu kwina Ethiopia thiete kwiri gutiri kanona kiuga muria asa ndukana murie he a friend ani umwedi kamugweta tene ni atrakaga ndigimwira atiriri ngania tandorera thimu ino iko atiri gatagati ka Embu na Meru kai ndare Ethiopia thiete na ndege bica ile cia airport arutire ko diuwe I don't know diuwe wira uri mundu cio ni aruta wira muingi muno wako ni provera point arutaga wira muchafu na muingi
pio ugo nginya no ji Photoshop studio tukarekodi rwimbo rwa wendo na tukathie utuku ndikarudi kuonania haria tukoyanira kamera iguru aguite na nero gucoka ruoyo itabagadi pati kuikara na thayo na ngithigetha tukimaia tuciashutire rwimbo agithie tutashutite rwimbo niyo kana tuikara bu acoka njira ndege wengi ni atha ithatu iyo ni runjitikagia niwe guthi nayo na kole muthenya wa Valentine February Valentine akindigira mbeca ngiri ithatu akinjira ati hari ngia gutiri tondu wi busy ri na ni akuni request ati ndige guthi wira ni kundi ha mbeca iria nyuma ndiho ngimwira atiriri ngiri cio ithano ngutigi itigarite balance ri tingituma thukie wira ungi wa rucio wethie tu na ngikimwohora na agithie na agikinya wega twaririe ta wiki imwe mwiri turia kindumira mbica mena tutauru ni akinyire Europe kaf ni garufu athiaga athia kuihiga tondu ihiga ria ndumire mbica mani na wiki nigwa ndumire mbica mena tauru mundu athiaga guthinjwo kiongo anjuririe atiriri riu niho ndanjirie riu muko wako niho wathie kuri wind bio uyu ndiramutunyire moko-ini ma muka riu no andambura ndi mutumia na nuthu ndi mundu muka na nuthu ndamutuma moko-ini ma muka ndamutunya moko-ini maku ndina ihu ndigitie mieri iri na kindu njiare ndina bed rest ucoke wanjie kundumira message ta icio na mundu ni egarfu riu ni na kwanza riu nona mwandumira mwina tauru mena tauru na mwibafu mundu athia guthinjwo kiongo screenshot era kada ajire si nilikwambia wachange uchokozi lazima niwe umechokoza hivyo ndivyo aliniambia arakubreme ndo amahitia make delire muhiki thanks tondona ni aradifedo ajirire atiriri na mwiri tucio tamakasiugo icitire cia nyuma ngoro ndika nyuma ri ajirire ndamya wina ihu na niwe wenda kumukuwira ihu muwine ungigaciara ri uremwo ni kurera ri ukandehera ningakurerera aire tocio andu cio mathia wira ngafri ya gwetha bio ta ithwi niguo maga amwe magatiga ciana ciao guku kira kingituma unumeri na kingituma unjire ciugo cia ndaremwo ni kurera na ndui fifi njikaraga na mwana wakwa Nairobi na ndihotaga kumuhe irio ucoke unjire ndaremwo ni kurera ri ngakurehera na wakweko eguku anyway I felt so much pain mwiri tucio ndamurekeire ndikanda agadida ndiuwi ne ndiuwi umuriganira gacoka ngaririka tarugo twari ari ngari gwajiraga hana tau nona so kuma hau that was the end of our conversation nake tondu na mwanake tondu riu ri athie kuria ri uria nioi ni ari mutumia uria ndahithitwo ni ndahithitwo niki inyuĩ mũgĩũkaina wa life ri ni mututhomaga na ihenya muno ni mumenyaga Wambui ndetaga thuri ene Wambui ndekaga Wambui endaga ũũ koguo ũkũnjiga for that short time urenda guikara nani kana kuni winire ugwika uria wothe ndirenda ukande no nginya ingeheririe mukacini-ini wanyita na ndikamugwete tondu ni amenya no nguthie so muhiki tutiarumanire no kada ni twera na ngire handu nginya riri atari mutu andumire mbica ya muhiki ucio na nie sie hamwe na mbica yakwa huritwo studio na vivi ni muno na ndire muzongi anyitithanitie uria ungituma tubica tuwiri ajirwo na korwo no weri kai emotional damage azirire atinde nona ru uyu ni aria meragwo mathondeke kachumbari we nawe ukirwo thambagia indo kamwirage ni meguka what ndaririre nona nie no ndirire ngihoya waririe magithira no ndirire nie maithori ma wendo ni mathirire ndikamarira ringi ndigaturwo ni mundu hindi ingi ni ndunginuma undure ona unginjira atia hey nigukwira uria mwanake ucio anumire tauma kamera-ini irumi nditu gukuruma no gufuatithia na rukana ni gokire nigucoka nge mwana so muthenya mwana ndaka ni ndaigua riu ni ndamatigania so we never talked for 2 months tutiaririe
doka dagia mwana noe kumenya sini alikuwa mtu part of watu wa industry na ni muhujia ni kumenya kugwa menyire ndina thikũ 4 ite thibitari ngakoma thikũ 2 na ngoima akini text akijate Wambui is there anything unafaa kuniambia na huniambii ngimenya uri arenda ngimwira gani akija niambie tu what is happening ngimwira hakuna akija namba ulipata mtoi ulimuita nani my mother na mami wao metago Wambui ngimwira anaitwa Wambui na hiyo nyingine ngimwira we heri twaliria suggested gitigana na ngimwira tirio hau ni hwajiririe rugutua ni arakara ni getha runingi athie wetha itumi matoto tikaire atuhe mbeca ngasi yake akijira ndari ni uniajaririe wiki yothe ngimwira tugurire neti mwana ni ararionirwo agi akijira ndari mbeca tondu we ni gugithijwo ni operation haba kule kugu ndaragithuko niguo ni muninu mieri 2 na kindu muthenya ndi murwaru ri niguo friend of mine na ndamwire ndakaneke uguo ringi andumeire mbica ngeja he murume gwe ni apost muka ni third anniversary uyu ndoi ndi thibitari ni mwana ndiragia ndio ndina ruo ndigite mwana hau ni nderire Ngai ruru ndiraigwa ngia mwana rukoru rwa mbere na rwa mwiso nginya rwa gukaririka na kandeyo ni mundu mwiso na tugicamania nake tutingirana tutingirumana ndingiririkana ruru ruothe ni rwanyumire ndiruri ndarutire thibitari haria ndagirire mwana handu tukiaria nyumire akijira atiriri ati no na wathaka nani ukabreed ukuo giciara reke ngwire ndabreedire thibitari ni ndagitari cianjiraga niliza tu vizuri umai withambe ndarugama nga bleed ngacokio gitanda-ini ngongererwo thakame ngathondekanio ringi ngauma gerwe bwenda pale uskoti ni kama unasusu uoge thakame koima ni ndacokio gitanda-ini maita maigana kugu ni ndona gaciugo iria cioria ni irahinga na ndakwira ni ndonete ni ngukua so from there ndo wa after rugiri kwatirire ndwenda guteithia mwana waku why are you in my life bono ko in maisha ni mwangu akula vile anisaidia na kuria ni agurire karaini kugu ginya githi thibitari ndatwite ni ngamwira nigetha ngie mwana tu in good terms oria kuri no to ni raini ya kuria ino ri akagia ririenda kugu ndia munyitirie kugu na ngiro ni post Facebook ndarike ko post ate na ndari online kumbe ni todo online no ena online na karini kaukangi na na Facebook ni Facebook so that's how nikuja tu nikapata mtoto wangu vizuri enda ndio ndinathi kwenyania kuzira demutumire bisa gireka isoka kizira tesi mimi ndiye baba mtoto nitumie tu picha tumie tu gimutumira isoka kizira hure mwana kara keho ijata hura mwana kara fulani bisha ihura gimutumira gitumana gake akijira thirire guire iruga mwana ti wako ri nicio kesione wako uduzu kare psychopath tondu athie na kuria nigetha herereri yaje kuga mwana ti wake ni so that's how ilikuja ikaisha hivyo na tugetiana roho. How will you heal? Sasa nitakwambia nilihilaje ndahirire thibitari ndahirire thibitari ruo mwana hau no horo cio wathireire nireke ngwira ruo ruria ndaiguire nderire Ngai ni rwakinya muico na ndikaigwa ruo rwa mundurume ucio ringi na ndingirũigwa ndagwira ni ndingĩigwa ruo rwake tene na ndikaruigwa no horo githira no rĩu makona bitterness cia my exes I don't have hauna zanini ni ciake ni guthonga na ithaa riu ringi but I don't know how I'll say but nilikapitia tareke ngwire kaubita na kwira ka story ka very brief mutumira wa mbere ni athite na twiri tutwiri muthenya mwa mithenya ri akijaga mutwara akahujie kundu ngimwira ni sawa twahitanagia before muthenya wa guthi kundu waki tondu ni uhoririe thimu kana waga kuoya ni gwikara na thayo ndugikara na thayo uri thogothana ndiathire sande yakiria kijada na rikia samoni ngathie gikiuga ni sawa tugithie no twathire kanitha yao mutumio wa mbere kuria thomaga na njirite matiaragia na ni agiririo kuona ciana ni aciari twathiire agikara gite kia mbere na ni gia thutha ndeti mutungatiri kuguraini no ri niwe gwikara kanitha tari na andu ingi ndwakinyitie andu 50 toikarari akiheherera akigusia kijagusia gitijikare hahari ajiri no twiri tutura twiri ni twakwa kugo ndekujirite kurioka na henia fiu
ahenya fiu ni gucamania macamania na mutumia ndona no uracabu nginya mutungatiri kugwa thoma ni akumenyaga wanyita no riri gucia ni mari nondu tondu nginya mwana omunene ni aramuririkana ko mbali gaka atiramurikana na mutumia ucio ni ongerire kana kangi kamwe kuni tona tutatu kairi tuko ni gaikarire no na kana gaikara kangi gakumenya wega nginya kihunjia ahunjagia nani yani ni mundu utari ngoro kugu ni ungiora this beautiful woman here examples yothe akiheana iria ni akaheana nawe can you come Wambui agicoka agitaka ire tugake akiuga okuheru agereire ni mutumia ucio ni gutunywa kana kau no Ngai nyamuheire kana kangi agita my son araheana example muri nyuothe kanitha eni ndaramaka ajiraga ebu stand up my beautiful woman agacoka mutumia wake ex yeko siu kare odake kai ndidetirwo maita maigana arahunjia na inyenyu eri je service ya ndamugwajaine acoke ne tugucoka hwaini mutumia no yo ritu savirio no matiraranirie mutumia guceru ni afili why should you do that nginya ndamuririe tito ne njirie tukahunjieria gatatu ndamuririe tugekia atia ku why you hurting that woman yes you shouldn't akiana rugano rwa Sara na ki yes Wambui come here akiana rugano ruria honire I can tell you Ngai ni arathimaga mundu Ngai aheire muhiki uyu ekirathimo no amwire uria ndokire kuhona ni ndiwe kani yao ndete kai ni mani ndiwe ndiecoka kumenya ati uguo niguo akaninga Ngai ni muigi ucio kizamania no ndimwire sorry ngingi banjue no she is maybe part of ni kuona story no ngine acokire kumenya ona ni ndateirwo ni manjini ataginya my son come here baby Leon Gaire kana ngoma rire ndatunyirwo kana gaka ri Ngai ni aheire kirathimo kingi ya kahigaka akahimbiria muiki uria wa muciarire ciana tugata inyu mutikwo mwifiyo itithwe ni ucio waku aca tutihana uguo no ni ucio I don't know that was too much story yetu ilisha hivyo that was too much onoka Kenya tutionanaga ona dimenya na kwaragiria nyare butha kuona kana oka dithemba mwana wakwa atanite mwaka riu dithemba iriokire njuwiri egukoka basically ndatindaga na mabesti haria mabesti agecirio rio hau ona ndigucia ina bata nani tondu akigurira twana twake nguo ri madam ucio ni amwirire agurire akimweciumba iye Wambui nguo mtoto wangu anaitwa Wambui ile kwira mamu aona mami witu etago Wambui na ndiro Wambui oririe Wambui ni nani aikiro kale katoto ka Wambui kanaitwa Lina tena Ndio tasi yake tiriri mimi hakuna mtu kama huyo najua na ndagurire nguo no horo githira hiyo story ilisha hivyo ndikwenda ndeto cia mundu ucio ringi tatwire uria wikaga Wambui ucio ni ndakaria that is too much imagine nilihile kwa nini ni pressure nifanye story I know you wanted someone to hear the story yes aone kaudu kau aragerera ri nikapete nikaudu pete maheni na ndatigirwo na ihu maheni mangeni makiru na ndigo ndozikaga are you getting so nilistand again ugidoro uguo ri ndiri mukinyaniru but I'm doing no nduri haria watigirwo ndiri haria watigirwo na digirira hindi maithori maria ndariraga ni makinyire mwico ndirie mundu ngiatiriri ajure tikandi ngoro nyumu atendie niko twathire uri ungeigua thorire ndamwirie nona nie gathima gakwa ka maithori nikahuire ndakwire fiu nikahuire na niyo na inginditi mundu muthenya wa umuthi nie ndakani hat ni urenda guikara ikara ni urenda guthie tu na nona tukeno nona maheni mauoka na morenda kuhenia ni urahe ni ndiraikara nawe to ndenda guikara nawe nego mimi ndiye nataka kukana wewe nataka kukana wewe yes uguo ri we hari ukanogera ri ugathie no guthie ugathie na ndigatuika desperate ringi na undu wothe ingi ungikerwo ni andu ndaheagwo ndeto ngarigo andu aya ri amwe ni atumia ahiku amwe ni single mother tani kugo atumia ahiku ngona matirenda ngene kihiko-ini single mother ngatua matirenda ndimatige batikoro ndathikiriria andu acio ri ingiagereirio undu ucio ngegerie maundu macio by the end of it all ndimukenu ajira meke odina kana kamwe ri imagine ati ugo hangaga guku ngihamba ngethera kamwe ngisuria baruni ri itinikahi kamwe ndirahangira ri na miaka yakwa ni thire but I always by the way reke ndimwire o hari nĩanjikire wega nĩ kũhe kana kĩrathimo kĩu nĩatũmire njiare mami itu amen yes wow that's my story niĩ
Historia ingekuheire ndina mieri minini kana itaninite itahonete ri hivyo tunaongea sivyo tungirite kurira uguri ucio rarira ri niko kwaragerera ni arire no ndagaga prolong lia tu na ndukarire ati ni undu ucio rathire ndira to ni uraigwa kurira nego na harikia kurira ndugatinde turugire ati riri tiri undu muru turo ucokaga kaburi-ini ucimburagia we songa tu muthigari ri bara-ini ri angigia injury ri kana angigia accident ri okiraga kana koyo ni ari angi akahako first aid very fast magathie na mbere muturire tutajira tiriri korwo ni ndarugamirie muturire wakwa wakande nduri handu warugamire onaha no anyita immediately de thibitari no ndikani amenyaga nigwa postire family buci heka undu ngai endaga nikugenderagia mwana uyu nake ni post family kogo hau no postire family na niho muturire wake wagithire nake na mbere no anyita so tadwa korwo nduraga hau we tadwa konde ikirio ndo murure tadwa korwo ndekire mwana wako ndo murure no na ginya ati irumire ikoragwo na ciari nake we may don't believe them atonda cia story we expected mudure at the other side agarie ciugo sikonyi mwana wako nake by the way ndwariho ni wehereire hindi ria ndagubataraga are you expecting that man to come onagiko muthi no twaririria mutigiariria haya thais ni kudirabatara mwana wako ateithio kana ni hindi yo itangiumire nyumba ni hindi yo itangiumire nyumba niko so thais you don't think ati don't need him waki ajokie haria thutha haria ruo-ini mimi simtaki anyway ukuzwirite njikaga atia ni rugano that was too much pole sana you need a lot of hugs pole sana tuyatiriri tuhoro wa gwetwo ucuhukaga na baruni ukunyambataga na ngathi mirori wa muhe wa maingi ni bangaga magongona ama ni event organizer so kuma igongona wanjiriria kuma manage group kumenya MC no okonduramenya gu coordinate everything gwika decoration ni tuheanaga tent and chairs ni tukaga maundu mothe megi event wow no warikia na ika ndakuhe kanya uhure kimenyithio kahura na we mutangathi wa mbui ndakwira ngeretie so Juni tarwenderera tigo nithagie na ira kamera na mwiroreri ndako ndakwira ni njitagwo Wambui wa Njora na ndimwini by the way wa nyimbo cia kugoca Mwathani ugithi channel yakwa ya YouTube ni Wambui wa Njora Facebook yakwa na muni follow tafadhali njitagwo Wambui wa Njora na TikTok njitagwo Wambui wa Njora I guess kuno kundi na nituri kabuni yako ya gufanga magongona itagwo Lina Events na tuna page ya Lina Events ungenda kuni follow wewe guku Kenya wewe ja wa bururi ungenda kuhe wira tutirihagia goro no tufesha tunini tuka make sure igongona riaku ni riagirira ni ndingiko disappoint na ndungituika disappointed we moko-ini makwa ni heme urenda ni asharings ni ashazi urenda ni chef mwega urenda guthurire ni kikingi undu wothe ukuni igongona go make sure igongona riaku ni riagirira na ni ria thakara na oho ndi brand ambassador wa kambuni iheanaga ashas kana airetu na anake akwasha magongona itagwo Almasi Ashas kuko Almasi Ashas de brother ambassador wao tuheanaga iretu na anake agukwashira igongona o kuria guothe ungikorwo ri ni tuguka tutithukanagia igongona o riothe kana ni mathikore Ashas moke ni undu wa kuma haria mwiri na ki kana ni ordination kana ni launch winayo kana ni uhiki winario kana ni ruracio winaruo magongona mothe mari ungienda tukumanejire kana tukuhe iretu Ashas ucio niguo wira uria ni ndutaga ngai wa mwaro kurathima na namba yako ya thimu ndigirwo kiwanja mahe namba namba yako ya thimu ni 0711 13 58 93 0711 13 58 93 nizo mhewa maingi dangenyu hani kunyandikira namba yako hau nego ogeni rich ni undu wa kwenda turute wira ni undu wa we uraigwa rugano rwaku utangirwaria na ringi twenda kurwaria kamera-ini kana we urenda kumiririo I'm still here tondu ndagerire gathabari ta kau na ndokire na ngihona ni no nguhe kiande gya kuririra na no ngwaririe ciugo igiri ithatu na ngwire utige wana tuthonge na ithari tondu no nginya tuciare guciara no nginya tuciare twi nao me muturire-ini witu kana magithiaga kana batariho ndenda kwa ndigitie twiri ni ukugia ni ukugia muthuri no ngugia na bado anyima amenya kuria nguruta ngai ni ukurehere
Turogira. Na Jesu ria ciarirwo. Alafu turogira ngiongerere tungitwi. Amen. No ngikiona mundu ngindwara nyumba ri. Very good. Wow. Thank you. Lu we single. I'm not married. Oh, wow. Yeah. Thank you muno. He mundu ngire atiriri. Ati muthenya andu othe makoo me single. No gwatuka. O mundu ni ari mundu uria meranaga thiri ciao. I don't know. Did you? I don't have. All right. Yes. All right. Thank you so much. Ndakena tukijie hau. See you next time. Nitutekire go promote wa Bui wiro cio wake wa Deco. Ona hindi ndahinguraga studio niwe wekite Deco yo muonire kihua kiu gifisha kiu gya kwage kiritwo hau. No we wa manage everything. So she's a good lady and I know her. Ugo mutigetigire kumwihokera maira ta macio. Beat birthdays, mothoni, mohiki icio ciothe ona nyumwe diaspora. Ongenda mundu gubangira igogona wina ku. Atiru andu aku magoka tu maikare mabangirwo iti mahua Deco kuringana na marangi maria mukwenda uyu haha na bashaka cia screen ine yaku ndi mwendete muno ungikorwo na rugano taru nyandikira kwitukira 0729 097 688 ndi mwendete muno gumutigana kambuni ya Pecheta Properties Limited. Gwa kahinda karaya andu aitu mangiendire kugura migunda maguraga Kiambu, Machakos, Nakuru, Murang'a na kuria kungi. Undu ucio ni ucenjetie riu tondu kambuni ya Pecheta Properties ni yukite nega kurora we urenda kuigithia mwena wa gicua-ini. Broti iria ihutitie Indian Ocean mwena wa North Coast, broti ungiaka mucii wa guikara, hoteli, Airbnb ona kana weterere ukendie na thogora wa iguru makiria. Pecheta Properties riu makureheire Sultan Gardens Kikambala, kaunti-ini ya Kilifi, kilomita 2 tu kuma Mombasa Malindi Highway na kilomita 10 kuma tauni-ini ya Mtwapa. Ta imagine wena deposit ya ngiri 300,000 no wigwatire broti guku irigainie na estate ya Sultan Palace, Sun and Sand Hotel na mahoteli manene mena gatu. Broti ici irendio thogora mubashirire wa 3 million na andu 10 ya mbere kugura mekwenderio na 2.9 million. Hura thimu waranirie na Madam Phyllis kuhitukira 0725 342 987. Pecheta Properties, unlock the door to your dreamland.